Itibongtos kerebia ilu sesente TV East kotoma piakana lo laparasha tomonangon lo lapalo tomone tokari lo lukumniare kedaka isara luni en Agnes Acheti iyametingesa shomi etegia sibereke de nuingaren tos ko IYEMUTO. Echutar bobo atumuna neche komukura Arochuni lwe gwela naretike lwe tubitapak koibuga soroti. Adelo engarenone lo abule tubur primary school kanwe kada la tukono. Olila Women's FC kese potai tegiar amunyelete kech na esabiti era saparasha kaisara luare olapalo itomonet okarulo polo. Apederesho nuko Mukura Town Council Kongora District kesi adelo sebe adolena bala tumunak loari kanuebe akoko ikany ochalo kech ukaru kalo berebon. Ekeuni oriadanu akaulo itungalu mam ejenasi bobo aichutar araman Musa Kaladi lo ikara kaisangon kedikanyangon akaulo naebe aikamunyo ekokota mereke kinare osawa nikanyape luakuar. Aidules Katolbat edait. La bitunga kede engare no kolu adoketa no gelegela a Kate ai tururu kanu atwadiar araman Musa Kaladi kotoba kironu akoko Apolone cholong LC1 lo a Kate James Peter Oriada nyesa bale be itunga ber ikai lo mita ebe ikokolak libaren itosoba ete amotokana kede pikin kese adawno ay chutare ko karu ediope bere boni ani ngosit ne jaw chaloka e pola ko noi mere mot do angene pak e jaye ngado mona report la ko idoda ko pani ne rono to man kino karlu atwakata ne peta isapa e kany ari anwa koko akoko na ikoko la kalu eti pelata kiji idon we puwa ke rai ko kala kole lo awai apo pata keiti ne imongin lu mami marunos kede tikuno mami maras to sama eta motokan aprados anoas akantas so achamutu bonbe papa keit ne ji kansa na bali tomanare apratos bonbe ikalisa na ile pata verona ile la subane ingara koni ikia kia kan ay sumanare kade kokolak achamula suba na ikia achamula suba elopa merke kinino akoko aritai Julius Michael etemu nyesi akudia ni ebe ekwenyunu tinyesi tupuruchu adumune ebe akoko ara merke kinike ari sek abude ngare twando lo mambera jini bale kokwara rodo wuri ba pupuno buni be ye programa do pale be America kinibere bokoni no etimo do elu le mulo mo tadija irieta kai ado pale an akechepolo ba meta utase do emuna igwa pitengai ikechinyo etonga kabo do akosido kwa meti no apolo ko bon oya ete do ngon akechepolo boni be agede ngai akina pona ngilala kine tonga be emonyo da ngina agede ngoboni be amatiun sara raisi ese betai do ngesa koko ngesalo bikonai so ibore ne area bisoka patumuna kaba kiti ekore tungo jondi iboro lebe rasom ara aron yari doso na koko iboro koko aituka kine koko re rabi bilo togos uriak ekoto chauta uriak anyu ni be ikoni kok ai bi boyo do ba ejai iwanyi bore dadati kok odede ngar inye kija dede ngar itwani ajo ngar ne kon na ara ne ara re koni koku mambo bi bori meda unijo LC3 lo Mukura Town Council David Okelo Opolot nesa bale be etegia ya pesike ay tolot awurianeta no ayo araka no ay tiji amamus ayo araka akoko kwana na idopit apa me lo Mukura Town Council ara iningo stine polo no yoto mokokolak neda apote tegia security meetings ward by ward so apote tegia sakita ne pane akeitingesi apolo rako konoi ido itwani sapa nepete kan otomokaru dobo raida itsapichie lupelo mutosa keita anemi ichie erailu eru kunera wai so akota isindiko kina teker
ijai tolo ti security meetings e ganga ti sapalu igwe kitoni ngini ward ai ngara kitoni patrolling kware Rana ituru noibe alo maksidwe ay tamama una na pakina toma polu ke chaturiana. Ali pani kama meja sidwe ochamutu ngunu ay to soma kichikogong ay medauna konye mera twaniar kada tisila de luchetunga. Eko kolani lo le limita lo adumne twan kona le rai lo buka mito ngina ka kore. Atumuna ka nyesa tislara uriak. Atumuna ka nyesa tislara tunga. Ora utitunga lipe kinete nuibusa kinito anwanga renekus. Kanua TV East, Tolbert Edaiti, Akate Mukura Town Council Kongora District. Atenwa Pugan, na aitinwi ke National Drug Authority, NDA, imoriki kinake di polisin. Kesi ya rochuti tungi wangono lwe wa mita ebe. Igwela nartelemi ke lui baren, akokoro ika irana, lwe tubita package, korasi che lu mam erasi lwa beiteda. Arotan kosi Deluxe Emi Alomo, ngesa ya untaidules. Ichie kota mabono labu NDA imarikina ke di policy nikikamu to kondolo catch ko ibuga soro team kesi mori atozi ke lulem ebaka ebe iswama ko Kampala konye kiswama eteka nepane ko takaramiam etela walwal gweri ko soro district. When you look at the label of the drug, it is saying that the drug is manufactured from Kampala. But look here, we are in Gweri, in Takaramiam, our Wadi sub-county. Right, as you see, is the so-called factory where they are manufacturing the thing. And honestly speaking, the place is too dirty. Popotolo kalo upon rachuna itungai wangon imodatus manager lo Achila Enterprises Apollo Kito ka agwela narak luda ewamita ebe ingal titunga kedekia catch la nyare time one power knock la balas kwesebe iswamata ko Kampala. So mama go sitting na adjust get a license na ebe to in this asom agwela nada ekelu ibaren o ekelu itiani. Apoto doso awanya nasi iboro kereng agwela narete kesi apoto sando mutu itunga dalu agwela narete ke mamerasi itunga lu ejaskeda balwan na toskes chama toskes agwela nareke baren agwela narete kesi keda ogolwa mame yemamete o register law National Drug Authority and agwela narete bobi keda lu edaona apat Abudaeti mulo kika machupa kwa takeda kaska mpanuare nwakia kalo enyari dai one power knock kededa ajerikanin sui ejaka ikope kwa na ngiche eponelo elo mtore kia lo kededa ajenunu ara iswamata ikotenan kada amon iswamana kia lo baka ebe iderera pua no apolo kono igo no apotsa domutu wa Achila Enterprises nese kia lo itete lo mekena ne buto le makitai one power no. Iwad kataibe isomate kialo from Kampala. Konye kialo isomata ya Nepale Atutubet na maikita awalwal. Ikatunga lote so kajala kisi egwelet ikelu mamoni jene pontoto. Ejai kwa na police aite monoki na fairon kanu aite personelu adeketanu ikisla kanu emusagwongo loda agwela na rike lumameras lo abe taito som eswa makalumami tutorita ikotenan kada agwela na reduka kwa mamwadi kaona itunga uwongon akabwa Bernard Omugwa Patrick Apollo Harriet Opejo Joshua Luda jana kinete Abularet anabaka Achila Enterprises. Case ogwedongat no National Drug. Wilkis ikam nepeka ajena ntuna achupa ya tomonade no ekia nyesi de kia lo. Mamo chamakita. Ebulupula ya rate. Nyesi lu isoma ete ike Nube kuteskede lopolo adenga limo. Atutubet anabakai Takaramiam otema lo awaliwali loda jastoma akanina police moda kosi Sepu James Abeja Christine nepeka jaka etokiro loda mamber so timunta ikesi lu isomaete
ikelu ido dimiteke da tupai akwatata akisakanya panwari. Bilax Emi Alomu, TV East, Oibuga. Kwa Nerex Berawa Ragasha woke sisi Atutubet chebore kotomo ipite ne loiteso. Kolo etwanilo pipila ke beru. Apiere kau meteteringe apiere roto kau terebe aduma otanin. Ingi sabere be ngai babuntine. Arasinguna Ragasha kwa na IYEMUTO ibongun kotoma pakina isupana.